ase ensemo yigeti kia Nyanturago Stadium wase enchera ya moyo kwene kingango ke yabale moroso boko babisi ase kegetambe gosaba koba ase mirimo yabo ase kegetambe abali kikorwa sorogongo rwa Gusii bamanyakanete buna Kisii Scribes FC ni goba liganetie egosoli ya kebosani ne timu ya Sparks FC egosoli ya erete makali yogotebekana goliende babwata nikorwa ase kelabu gose gorwa ase timu ya Sparks FC ni gobarwe tokobole usembarwe tomogokobo sogwaka enkoyo nabaralia na kubasaba kwene kibuna ngo bakonya bale na kubasira sokonyora chi uniform na boigo ebikoroto byogwakira umupira ensemo yabaliki nigo na boigo wa negative na goseba gokerete egosori iyo iye kubasira na kubakonya gokeya chinse cyabo chikoba asemeremo iyo kwene kya omoroso omunge na kubasaba abarayikuru asorogongo rwa Gusinga kwene kibuna ngori yabale ebiti asorogongo rwa Gusii bunenchera ya moyo gusira egosori Kurwa Sparks United twagokire gocheza na Kisii Scribes tunalero kiagera tualikani timu piro we friendly na kena tuacheze Silvia ndarama wa Sundowns ikitwale ko sabangelinga na ino Wanahabari kiara muhachira ali town na motoka na moko toikilie ndo mangani to gali na motokanya no ne chesia yemo ani bikoro toiga at least ndo nyara toko scout mutu kiara abange bali bichana mu atika swa na mna mama ite football pace twabe wakati friend tinyinga se meeting etano yaire yemo piro twakara no yomobo toko kan steam twakana chitombira ngambi ya mono asoko tukalipisha se mepire mya mato na beto waka as part of naba dikega stokora is part of go break monotony from office tozo wake mepira bune na korosio bosani na balito tunya correct story mupiro ngo akanore amuraba gendo ndabaganie tigabe komukia both in class and in the field. Again, to Canada, you go to Wanahabari Kisii ya Kenya, bajumbe aba MCA babeke resources sasa mangana imepira baga chebiti kiara tuanyorenga chinse mo sorongo rwa Gusii ebiti bibwate challenges abakonya ndo babwate gange nene kogosolia korende ebiti mbio. Tumeweza kutimbishana pamoja na timu ya Sparks, timu nzuri sana lakini leo hatukuweza kuwa na mshindi. Tulikuwa tumejipanga na mambo matatu, bao tatu lakini haikuwezekana. Kuna wakati mwingine tena tutacheza na wengine. Kuna watu wengi sana katika the professional field. Kuna walimu, kuna maaskari, kuna wanahabari, kuna madaktari. Ni vizuri tukiweza kupata nafasi, kuweza kuunda timu, kuweza kuwa ukicheza, niposa una break ile monotony ya kuweza kuwa katika ofisi.